Ndabasuje kandi mbahaye ikaze mwebwe mwese mudukurikirana ahangaha kuri Iyakure Official, akaba ari umuyoboro wa YouTube ukugezaho amakuru aba ari kugenda avugwa hirya no hino ku isi, ariko by'umwihariko amakuru yacu akaba yibanda mu karere k'ibiyaga binini. Muri aka kanya rero ndaje kugira ngo nkugezeho amakuru agezweho muri iki gitondo cyo kuwa 24 ukwezi n'ukwa 12 umwaka w'ibihumbi 2025, aho tugiye kurebera hamwe amakuru azindutse by'umwihariko, aho turi bugane hariya ku mirongo y'urugamba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane tukakugezaho amakuru ajyanye n'ingabo z'u Burundi zongeye gusubizwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turakubwira ibyuko M23 yamaze kugura ubwato, ikaba iri gukoresha ubwato bw'intambara mu kiyaga cya Tanganyika. Turakubwira kandi uko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangaje ku bijyanye no kuba M23 yasubiye mu mujyi wa Uvira. Tuguhe n'andi makuru yose agezweho, updates ziri hariya ku mirongo y'urugamba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ni amakuru rero akomeye cyane tugiye kugenda tunyuramo, akaba ari amakuru ajyanye n'agezweho muri iki gitondo cyo kuwa 24 z'ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2025. Reka rero nguhe ikaze wowe utwumva uherereye hirya no hino, by'umwihariko abaherereye mu Rwanda, abari muri Kongo, abari mu Burundi, Tanzania, Kenya, Uganda ndetse n'ahandi, mwese harimo abumva ikinyarwanda. Niko kandi ngiye guha ikaze mwebwe mwese mutwumvira ku migabane ya kure, haba ku mugabane wa Amerika, umugabane wa Aziya, umugabane w'Uburayi, haba mu bihugu bigiye bitandukanye nka Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibihugu nka Canada ndetse n'abari muri Belgique n'ahandi. Mwese tubahaye ikaze muri aya makuru yacu y'aka kanya. Nabararikira kujya munsi y'iyi video maze mukareba handitse ijambo subscribe cyangwa se sabone, ubundi mukarikandaho. Ntimwibagirwe kandi no gukanda ku nzogera kugira ngo amakuru n'ibiganiro byose dukora umunsi ku wundi bijye bibageraho kandi mu bambere. Nkuko nari mbigarutseho mu ncamake, Leta y'u Burundi yongeye gukora ikosa rikomeye cyane, maze yongera gusubiza abasirikari bayo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Inyuma yaho ku munsi w'ejo bundi yari yahuye n'intumwa z'u Rwanda, maze bumvikana ko bagomba kugabanya uruhare rwabo mu ntambara ibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkuko rero amakuru yagiye hanze kuva ku munsi w'ejo bundi nijoro ndetse no ku munsi w'ejo yakomeje kuba avugwa cyane, nuko abarimo intumwa z'u Burundi ndetse n'intumwa z'u Rwanda barahuye maze bagirana ibiganiro. U Burundi ugira ibyo bwiyemeza, ariko ubu ngubu bwamaze kubirengaho, bwongera kohereza ingabo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho bari bumvikanye ko n'abariyo bagomba kubakurayo. Ni igihugu cy'u Burundi rero gikomeje kumvikana kivuza induru kivuga yuko gishaka kuba cyatera n'u Rwanda. Ni nyuma yaho bavuze ko u Rwanda rushaka gutera u Burundi runyuze muri M23. Ibintu byagiye byumvikana cyane bivugwa na perezida w'u Burundi ndetse n'abandi batandukanye bavugira u Burundi. Mwagiye mumwumva Pasiteri Estor Mbayahaga ndetse n'abandi bajya banyuzwamo ubutumwa ku ruhande rw'u Burundi, bidoga ko u Rwanda ari umwanzi ukomeye w'iki gihugu, ndetse bakavuga ko u Rwanda rushobora kuba rwifuza gutera iki gihugu cy'u Burundi, nk'uko uri bubyumve no muri iri jwi naguteguriye. Yagarutseho perezida w'u Burundi ku munsi w'ejo bundi rwose, ubwo yagezaga ku gihugu ibyaranze umwaka. Azi ko dufise umubanyi mu buraruko bw'igihugu cacu atatubaniye neza, akaba ubuho aguma duhigira aturitse urutoki ngo Burundi nibwo bumwononera mu mugambi wo kwihagira igihugu kibanyi ca Kongo. Ni nawe n'ubu adahengeshanya gushigikira abipfuriza n'abo Burundi, ariko abimenye ko igihugu si cana, igihugu sabana. Uburundi ni igihugu kitavogerwa. Ubuzohirahira agatera Burundi, iyo ntambara azomenya ingene itanguye, ntazomenya ingene izohera. Ni amakuru rero akomeye cyane anateye ubwoba kuba ingabo z'u Burundi zikomeje gusubira muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, mu gihe umutwe wa M23 nawo wamaze gusatira amarembo y'iki gihugu, aho ari wo ukontorora mu kibaya cya Rusizi, za Kamanyora ndetse na Uvira. Nyuma yaho Leta ya Kongo ivuze ko yikuye mu biganiro bya Doha, M23 ikaba yongeye gusunika isubira muri Uvira, ndetse ikaba yamaze no kugera mu kiyaga
kiyaga cya Tanganyika aho iri gukontorora iki kiyaga ndetse ikaba yamaze kubona ubwato bw'intambara bivuga ko ifite ubushobozi bwo kurwana ku butaka mu kirere ndetse no mu mazi. Ubu tuvugana rero nyine umutwe wa M23 ukaba uri kugenda wunguka imbaraga zikomeye kandi ziheranije nyuma yaho ugaragaje ubwato bw'intambara karundura nk'uko uri kugenda ubibona muri aya mashusho. Naho mu yandi makuru rero nk'uko twabigarutseho n'ubundi hari ubwato bukomeye cyane M23 yagaragayemo mu kiyaga cya Tanganyika hariya muri Kivu y'Amajyepfo, aho ubu ngubu uyu mutwe ugenzura ibice bya Tanganyika ndetse na Fizi, bakaba bakomeje ndetse kugenda bagana mu bice bindi urenga Fizi, aho kuri ubu ngubu bakontorora ibirometero 150 urenze mu mujyi wa Uvira. Ibiro nibyo byateye Leta Zunze Ubumwe za Amerika kwifatira ku gahanga uyu mutwe wa M23, aho umuyobozi ukomeye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika avuga ko atigeze yishimira kuba umutwe wa M23 waravuze ko wasubiye inyuma, ariko mu by'ukuri bakaba bamenya amakuru ko wongeye gusubira mu mujyi wa Uvira. Ibi kandi nk'uko twabikubwiye kuva ku munsi w'ejo biraterwa n'uko leta ya Kongo yakomeje kongera kugarura abasirikari aho M23 yari yavuye, ndetse Wazalendo ikomeza kwiyongera mu mujyi wa Uvira ku bwinshi no mu bindi bice M23 yari yarekuye. Ndetse ibirenze icyo leta ya Kongo itangaza ko yikuye mu biganiro bya Doha, aho yavuze ko itazongera kwitabira ibi biganiro haba ku buryo bw'imbona nkubone cyangwa se mu buryo bw'ikoranabuhanga nk'uko twabikugejejeho ku munsi w'ejo. Amakuru rero agezweho hari ku mirongo y'urugamba muri aka kanya nuko umutwe wa M23 ukomeje gusunika ingabo z'u Burundi, ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Gusa Burundi bukomeje kwisuganya bunohereza abasirikari benshi muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibintu rero bishobora guteza akaga gakomeye cyane nyuma yaho nabo baciye mu iteka cyangwa se mu masezerano bari bagiranye n'igihugu cy'u Rwanda mu biganiro intumwa z'ibihugu byombi zagize muri iyi minsi, aho bari bahuye bakagira ibyo bumvikanaho, ndetse bikaba byaravugwaga ko Burundi bushobora guhagarika intambara mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibi rero ni ikintu gikomeye cyane, aho igihugu cy'u Burundi gikomeje nyine kwenyegeza umuriro muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibintu bidashobora kunyura igihugu cy'u Rwanda kubera ko ingabo z'u Burundi, ingabo za Kongo ndetse na Wazalendo baba barwana bafatanyije na FDLR yahekuye u Rwanda. Ibi rero akaba ari byo bishobora gukomeza intambara, ndetse u Rwanda rwo rukaba ruvuga ko rutigeze rugeza ingabo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko nk'uko bigaragara rero nibikomeza gutya kandi M23 ikaba ishobora gusunikwa igasubizwa inyuma ho gatoya, u Rwanda narwo rushobora guhita rutanga ramforo mu rwego rwo kugira ngo rukumire FDLR yavanzwe n'igisirikari cy'u Burundi ndetse n'icya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Banavuga ko rero bazakuraho ubutegetsi bw'u Rwanda nk'uko mwagiye mubyumva mu bihe bitandukanye. Iyi yaba impamvu ikomeye cyane yatuma ingabo z'u Rwanda nazo zentervena muri iyi ntambara ibera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya ni amakuru dukomeje kugenda tukugezaho, akaba ari amakuru rero aturuka ku mirongo y'urugamba muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nk'uko ku munsi w'ejo twakomeje kugenda tubikubwira, hari amakuru aturuka ku mirongo y'urugamba agaragaza ko hari abasirikari b'u Burundi bafashwe n'umutwe wa M23 matekwa, ndetse bakaba barimo Koloneli Sibomana. Uyu Sibomana rero akaba yarafatiwe ku mirongo y'urugamba hari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko mu mujyi wa Uvira, ndetse ngo afatanwa n'abasirikari bashobora kuba bagera muri 76 nk'uko amakuru aturuka hariya ku mirongo y'urugamba abyemeza. Ni amakuru rero twamenye ku munsi w'ejo, aho ari amakuru dukesha Service de Renseignement avuga ko umutwe wa M23 wafashe abasirikari b'u Burundi benshi, ndetse barimo n'umukoloneli bari bihishe mu mujyi wa Uvira ubwo yabapfupfunuraga mu nzu bihishe, ndetse bakaba nyine bari muri bamwe mu bari boherejwe na leta y'u Burundi kongera gutanga ramforo ku ngabo za leta ya Kongo, Wazalendo ndetse na FDLR kugira ngo bakomeze gukumira umutwe wa M23 uve muri Uvira. Umujyi wa Uvira leta ya Kongo ndetse n'u Burundi bawukomeyeho cyane kuko ni hamwe mu habahuzaga, ndetse uyu mujyi nk'uko mubizi ukaba uri
neza neza mu marembo y'umujyi wa Bujumbura, aho igihugu cy'u Burundi cyakoreshaga uyu mujyi mu kubona ibintu bitandukanye, cyane cyane ibikomoka kuri peteroli, kubera yuko Tanzania yakupye cyangwa se yahagaritse inzira ziyihuza n'u Burundi, akaba nta bintu byinjira. Ubu ngubu u Burundi bwari burimo bukoresha umujyi wa Uvira mu kuba bwabona byinshi mu bicuruzwa, ndetse bakabona n'ibikomoka kuri peteroli byabaye n'ingumi cyane hariya mu gihugu cy'u Burundi kuko bitaboneka. Perezida Evariste Ndayishimiye akomeje rero gushyira imbaraga cyane mu ntambara ya Uvira, akaba yohereza abasirikari muri uyu mujyi wa Uvira ndetse no mu bice byegereye Uvira, mu rwego rwo kugira ngo barebe ko bashobora kurusha ingufu umutwe wa M23 ndetse abe yakomeza kubona ibyo bakuraga muri iki gihugu cya Kongo. Igihugu cya Kongo nacyo gikomeje gushyira imbaraga ahangaha, ariko mu by'ukuri biragaragara yuko abasirikari bacyo badafite imbaraga ndetse n'ubushobozi bwo kuba basunika umutwe wa M23, kubera yuko M23 yakomeje kwerekana ubushobozi bukomeye nk'uko mubizi, aho bavanye iyi ntambara mu birunga igakwira hirya no hino mu duce dutandukanye, haba za Masisi, za Hehe na za Bukavu, Goma n'ahandi hose bagenzura. Ubu ngubu rero bakaba bamaze kurenga Uviraho ibirometero 150. Ikirenze kuri ibyo rero nuko bamaze gukata shene, aho ingabo z'u Burundi ubu ngubu bigoranye yuko zishobora kwinjira muri Kongo, kuko no gutanga ramforo ni kimwe mu bintu bigomba kuzigora, ku buryo ari n'ibishobotse bagomba gukomeza gukoresha gusa inzira yo mu kirere, kuko iyo ku butaka yo itazakunda. Ibi ngibi rero kandi biragaragaza ubushobozi bukomeye cyane kuri uyu mutwe wa M23. Ni nyuma yaho ndetse nakubwiye ko bafite na kontrole ikomeye cyane iri mu kiyaga cya Tanganyika, ndetse ubu ngubu bakaba bafite n'ubwato bw'intambara bugomba gukomeza kubafasha muri iyi ntambara. Bivuga ko nyine bagomba no gukomeza guhangana n'ingabo z'u Burundi mu gihe zaba zishaka kwambuka ngo zinjire ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Intambara iri hagati ya Kongo ndetse na M23 imaze imyaka irenga 4, aho iyi ntambara yatangiye mu mwaka wa 2021. Iyi ntambara rero ikaba yaratangijwe na leta ya Kongo ubwo yasangaga intare za Sarambwe mu birunga bya Nyiragongo, maze intare za Sarambwe mu kwitabara zisunika Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho nyine ingabo za leta ya Kongo FARDC zakubiswe inshuro, ndetse ku ikubitiro ingabo za M23 zafashe umujyi wa Bunagana, bakomeza no kugenda bafata ibice bitandukanye birimo za Sake ndetse n'ahandi mu gice cya Masisi. Baza kwigarurira n'umujyi wa Goma mu ntangiriro z'uyu mwaka wa 2025. Byanakomeje rero bakomeza kugenda bagana mu gice cy'amajyepfo, bafata Bukavu, bafata ibibaya bya Rusizi, none ubu ngubu rero bakaba bageze mu mujyi wa Uvira, aho bawufashe ku itariki 6 z'uku kwezi turimo, ariko ku itariki ya 18 n'iya 17 baza kuwuvamo kubera igitutu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubu rero noneho bakaba bongeye kuwusubiramo, nyuma yaho ingabo za FARDC ndetse n'iz'abarundi n'abandi batanga ramforo barimo FDLR ndetse n'abazarendo bari bakomeje kongera gukurikirana ingabo za M23, ndetse bagira ngo bisubize umujyi wa Uvira. Ikirenze kuri ibyo, leta ya Kongo ihakana ko yikuye mu biganiro by'amahoro byaberaga i Doha mu gihugu cya Katari, ibintu byatumye M23 ihita igira ubushake bwo gusubira mu mujyi wa Uvira ndetse no gukomeza intambara, ikaba ikubitira hareba inzega ingabo zo ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Aya yose rero ni amakuru abagezweho tuba tugenda tukugezaho, aba ari gukomoka ku mirongo y'urugamba. Reka rero nk'uko nabikubwiye nkubwire ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zo zasaze zigasizora, zikaba zivuga ko zitishimira ibiri kuba hariya ku mirongo y'urugamba, ndetse zikaba zivuga ko agahenge zari zasabye, ndetse ari nayo mpamvu yatumye M23 kuri 17 na 18 z'uku kwezi kwa 12 muri uyu mwaka turimo 2025
basubira inyuma maze bakava mu mujyi wa Uvira. Bongeye rero kwihanangiriza M23 bayibuza gukomeza kwinjira mu mujyi wa Uvira ndetse no gukomeza intambara. Banavuga ko bishobora guteza akaga gakomeye kuri izi ngabo za M23, ariko nanone Amerika ikaba igawa yuko iri kwirengagiza ibintu bikomeye cyane ko yirengagiza ko leta ya Kongo ariyo ibanza kwica amasezerano. Leta zunze ubumwe za Amerika zikomeje ibi mu gihe kandi zizi neza ko muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo harimo ingabo z'amahanga zirimo iz'u Burundi ndetse n'abacancuro bakomotse mu bihugu bitandukanye nk'aba Blackwater barwanana n'umutwe wa M23. Nk'uko tubikesha ikinyamakuru cya Africa Intelligence, ejo bundi byavuzwe ko hari indege yahanuwe ihanurwa igwa mu kiyaga cya Tanganyika ndetse iza gusangwamo abarwanyi 4 ba Blackwater, aho umwe yapfuye abandi 3 bagakomereka, ariko nanone bakaza gutabarwa n'indege ya FARDC yabakuye aho maze irabatwara ibajyana i Kinshasa. Ni amakuru rero akomeye abagenda turukara ku mirongo y'urugamba tuba tugenda tukugezaho, ari nako kandi nkubwira ko tukugezaho andi makuru yose abavugwa mu karere k'ibiyaga binini, aho mu kanya hari amakuru akomeye cyane ajyanye n'ingabo z'u Burundi zikomeje gukora ibitangaza, aho zikomeje kugenda zidizatinga ziva ku rugamba zishorwaho ari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho binavugwa ko hari abasirikari bakuru abajenero bashobora kuba batumvikana na perezida w'iki gihugu Evariste Ndayishimiye, aho abasaba kohereza abasirikari muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyamara bo ngo bifuza ko n'abariyo bagomba kuba babakurayo. Iyi nkuru rero nayo irashyushye kandi irakomeye cyane, kubera ko igihugu cy'u Burundi uretse kuba nta bushobozi cyangwa imbaraga gisanzwe gifite, kiramutse gicitsemo ibice ndetse hakabaho kudakorera hamwe, byatuma umwanzi agira imbaraga zikomeye cyane ndetse akaba ashobora gukomeza gukontorora iki gihugu cy'u Burundi, ndetse byanarimba ubutegetsi bw'iki gihugu bukaba bwahinduka, kubera yuko byakomeje kugenda binugwanugwa mu nkuru zigiye zitandukanye, aho ndetse na perezida w'u Burundi akomeza kugenda agaragaza ko aba afite icyoba gikabije. Aya makuru rero twakugezagaho reka tuyahagarikira aha ngaha, ariko mu kanya turagaruka tukugezaho andi abagezweho. Nagusaba rero kujya munsi y'iyi video maze ukareba handitse ijambo subscribe cyangwa se s'abonner, ubundi ukarikandaho. Ntibagirwe kandi no gukanda ku nzogera kugira ngo amakuru n'ibiganiro byose dukora umunsi ku wundi bijye bikugeraho kandi mu ba mbere.